chance. No, try my best, but yeah, in the second semester it's going to be harder. Ek is nie opgewens nie. So, ja, as ek een kan haal 'n week sal dit goed wees, nee. Nee, mama. Nee, studies eers ek almal. Ek gaan probeer. Ek is seker ek sal maar moet kyk. I'm not a morning person, but alarm clock will work. Hoopelik almal van hulle. I think a few of my days might start at about 10 o'clock, so I'm not sure. I'm not really a morning person though. Sal maar sien. Maar nee, hopelik almal. Ag, gaan so elke keer Meeste van hulle sal probeer ons maar sien. Ek kan nie al aan werk.